Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nakapulis ka mait kura bakay. Handa na patag apapanak itakulas. Sa dinaw, Agpailiak. Ah. Inak mam agpasalon. na, pangalami ti kwarta nga usarem. Ay kadamo jimpaw iti anak ta. Isupay lang ti usarak Ay, iti bilid na ka may gatang iti pangkusina ti impawit na kwarta. Saan apagpasalon? Basit lang ba ti gastusan? Ay, ibatim ti daduma. Amang ano di mo mapupuotang ka gastusum amain. Narigatan. Okay. Kaloribo lang ti alaag. Muwan ah. Magrubuatak nga rudan tapno siya anak amaladaw. Sambutak pa iti biyahe. Siga magayam, nanakora, naimbag ngagsapam. Ay, asino ti agbiyahe ita, Rodel? Siya, nana. Mabalin ka din nga iti sango ti pagtugawa. Ay, pasensya. Nai-reserve mo tayo, nana. Na, awang makita ka nakatugaw. Napanimis mo, nana. Ay, nawaw. Ano sa nyo pala ijilikod? Tayo sumuti bakante, nana. Jak kaya ti jay likod. Jak kaya ti maipit no kwa. Awanan ti pagpilyan nyo, tayo sulangan ti bakante, nana. Bayad po, pakiabot please, nana. Ay, nawaw. Apay nga men no si ka ti mangyawat iti driver. Ti pasahem si ka dinaw. Disturbo nakpay laang man. Ay na, nga ti kayat nyo tumayabak. Kit-kita nyo nga dayuat. Man ano ayan o iyawat yo? Ay na ba? Kaya, di kang kasta-kasta. Asino ti bambano nga mamangyawat iti plite ma. Naglala ikamat. Hala, Huston! Agsardag kayo, nanakura, kandino. Nakababayin ka nagiti para tayo pasayros. Hala, ito yung tiplitig. Sika, tsak ti mangyawat ka ni Rodel. Ay na, no saan ka labakit si ka? Gusa anak ka baka, kanya ti aramida, ma. Pustulitan! Sumardag kayo! Marurudak iti dayja akora. Kunamlan asino abak na. Di na kaiyawat ti pagpletek. Ay nawaw, bay-bay amon day jay bakla. Kas jay na talaga. Ay masarak sis. Di na kakayatin nga yawat ti pagbayad ko. Kaya nagpaparehas tayo met a pasahero. O nagtaksil ako man Idi pay laang nga kas jay ti ugali day jay anana kora. Kas la sino nga agsasaw. Ngam anya pay ngay. Datayo latan ati lumiklik iti gulo. Ay no. Tsak paabak iti dayja abakat. Inton kwan si kapay ti rumuar adakas. Naon bibiyang ko. Maminsan pa yung aginarti talaga pagsasawat. Ay. Agronday dyan, no baybayan tayo. Ala, Huston. Sana nasaya ti makiap-apakat ni bigbigat. Madadala ang ti beauty bakla. Anyang oras nga agrubuat tayo ka, no? Alauna ko namat ni Manong Rodel. Ay, nalpas ka din ti ko na mga ilaklakad mo? Yes, nalpas. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Apay ngay. Awan pa'y ni Manong Rodel. Ipabaklay ko kumakin kwa na ti gatangag. O, diduatan amapan. Tulungan ka, nona. Oo, kabailam ka di? Ano fa?
Awan ka diti panagtalag mo kanyak. Sigurado ka, ah? Amang ano, agreklamo kanto, inton madamdam, bakla. Ti kunam, diya ka ba na baklayen? Ay, sana kasta. Madanagan lang. Amang ano, madadaal ti beauty. Katsak pa iti pabasulam. Sapay madlaw, kagapgapom ije salon. Ay, naumay ka kidi, nagadupay la asaom. May kanta maladaw ta. Amang ano makaungot ni bakat kora. Tayo ka di pa nga grubat, Rodel. Anyat orasan. Urayan tayo pa'y dadino kan nona, nana Cora. Ay na, naskan aya nga urayan tayo pa ida. Nasapa pa'y nana. Awan pa'y lat alauna. Ay na, una yun ti kastoy. No di tayo urayan ida, awanan ti pagluganan ta nga agawit. Sapay siyak lang tinagbiyahe ita. Makabuda mo tinay ti biyagda. Ay, sana mabalinti kasta, nana Cora. Ay, yun nga peso. Ano kura? Abay, lugan mo na tayo. Ay, agtal na ka man si kadita. Sana si katika sarsarita. Gusto, nana Cora. Ano san tayo latan ti aguray, wen? Sana balay, tawan pa'y mati alauna. Nakaad-ado mo aginat gatang monsikano na. Ay, wala na, ilakok iti tersenak. Kargam siya matami ng tilinaon day to ya jeep. Ay, nawaw. Saan mat anana? Awan man no kastoy. Maipit man da taon. Sapay ado, ti karton di taonag. Ay, nasan tayo ang makakuti na sayat no kastoy. Pamanday ta, Guryo. Ay, nanana, kat agiin nanos tayo latan Anya ngay nga rod. Ay, san? Tsak manusan ti kastoy. Kagapugapok lang nga dyan salon gam kastoy kidin. Awan imbis a fresh na tao nga agawin sa anan. Tama ipit tama dito'y lugan. Ay, amo nana, no di mo kaya ti maipipit, kan no di yung maanusan ti kastoy a sitwasyon, aksi kayo latan, tapno solo yo. Itay agsapang agtep-tepel kami pa, nana Demanding kayo launay, mat. Ay, napudno tinakuna ni nona, nana Cora. Demanding kay launay, kat nagpapada tayo mutla ang apasahero. Uy, nga raw. Ira naman, nababakatan. Ay, agtal na kayo man. Anya dyan na damag ko, demanding kakano bakay. Anya, Makiap apa kakano, kadagiti padam apasahero si Di Kalman. kasano mga men? Sakpay ti pangiyawatan da kadagiti plete da. Ken, aduunay ti ginatgatang day dya ano na. Maipipit kami kredin, hindi kalman ni Jejip. Ay nawaw, day talaang. Asino kay matisaan apumudot ti ulo na no kasta kulas. Among bakit? Si kalat na kumaan tinagadjas. Ngamin nakilugan ka laang. Nakilugan na, gum nagplete akmat. Saan nasayati kasi nga inaramid mo? Kasanaw no saan nakan nga ilugan ni Ruel Inton sumarunaw. Adang arod kwartam pagtaksim. Awan! No kasta nga raw, aganos ka. Agbalon ka iti ado ken atidog a pasensya. Tatalaga akas jeti kunada nga agkumyot. Santamot abak nang, tagumatang ta kumaiti bukod ta alugan. Ay, ni Mrs. Demanding ti sumungad nona. Umay sa gumatang dito'y tersen na. Ay na, oray awan customer ko no kas ni Mrs. Demanding tumatlang. Madadalang ti aldaw ko no kwa. Gumatang akman. Sikam ti makikasaukan kwa na bakla. Apay nga asyang, sika ata tersenam nga ron. Gumatang akman iti may salata sardinas. Ala, ikamon tapno pumanawen. May salata sardinas kunak. Hala, Dua kayo ditagam na kabaybayag kayo mga gunay ay naapaw.
Oh, ato yung timay sa alata sardinas agat gatanga, Mrs. Demanding. Anya ja imbagam no na? Ay, adayamat. Ay, awatan nyo kit din ti sardinas agat gatangan nyo. Kurt, kastanan, di mon isupaut. May salaang matigat gatangan nyo, nana. Masapol ka di pa nga isupot ko. Ay, nawaw. Kat anya kumapay ngay. Kitay pa nga gun. Orayak dito nga mawaman ni Rodel alumabas. Sak makita jilugan na ija paradaan. Ano samlat na ti aguray bakit? Isulang mati mabalin na pakiluganam. Makapasurun na itata. Di kag sasaw iti kasta. Apay lugan mo aya. Maladaw ako no kastoy laang. No nasapa ka kuma nagriing, di nag-first trip ka kuma. Aguray ka Nay, ada sumungat. Nay. Jeep sa ni Rodel daytan. Aywan, aglisi ka di tatasyak ti agpara kulas. Nas ka na makalugan na kon. Jak kayat ti maladaw iti papanak. Ay na, apay nga itakalaan, Rodel. Nagparipirak pa nga may, nanakora. Ay na, impuspon mo kumapay alaang asap no sa anak kumamaan alada. Sana mabaling nga ipuspon na. Tano kas ti aramidag, ang mga numa-aksidente tayo. Diskarte meten Ay na, nalalaing kayo pa nga mitisyak na. Suggestion ko lang maday jay. Nga may kasla di mo ammo ti aramida. Nagsardon kayo, nakababayin ka dagiti pasahero kada tumana na. Nakabunbuntok ka man, Rodel. Partakang pa'y tagmaneho tapno sa anak amaladaw iti papanag. Sana mabalin na. Ang mga numatnag tayo, delikado. Maladawak nga, Rodel. Ay diyo ipapilit ti kayat yo. No nabuntugak iti panagkita yo, di bumaba kayo. Rugyan yun ti magna. Sa mga makadanon kayo kay adagos iti papanan nyo. Anya jay nadamag ko, adi mo kano inuray ni Nana Cora itay, Rodel? Kasanuma nga minuna, makapauma ti ugali na. Anya man ang tidakas ana aramidan nan aya. Ay, saan la demanding ni Nana Cora? Agin lalaing pay. Ay nawaw, talagamat day jay at tao. Kunana siguro a jeep na ti jeep mo. Ay, pudnotan ako namnuna. No agsao, kasla kukuha na ti jeep nga iman maneho nga uray saan mat. Nasayat mat kiti tinaramid mo? Ang mga no isunti pagbaliwan na, dahil akin na demanding na. No adda pagbaliwan na no ngay awan. Makaamumatan makarik na Saan matan nga ubi? Narabyan ka mat bakit? Itamampay. Marurodak iti dayjay Arudel. Pinanawan na kid den. Anyat kahit mo saway. Di ko nakinkwa na urayan na. Anya tinaramid na. Apay kuma nga urayan na ka. Saan mo mat a personal driver ni Rodel tapno kasta ti aramida bakit? Ay nawaw. Iso abir nga sanda ka ni ti Mrs. Demanding ta kasta mat ti ugalay. Ti kaya mo kanayaw na si ti masuraw. Nakababain ti kasta nga raramidam. Saan ka mata makauawat kulas? Sika ti saan na makawawat. Saan nga min na mabalinti kayat mao, akanayaw na sika ti matungpal. Umuarak pa'y lagbet. Na. Ada na pataga papanak. Where are you going? Mapanak kita yan ni Rodel. At bakit rabiin? Awang bibi ang mau. Naskad nga sarita kami. Anya ter aramidan nyo dito balay katrabain na nakura. Imayak ta kayat ka makasarita.
Amom ka di anarabyanak anagawid, gapukin ka Pasensya kayo na, no di kayon kayat nga ilugan. Iso akas jay, tinaramid ka. Apay kumasaan kit agbayad akmat. Di man din kay launay nana. Ti kayat yaw, dakay akanayon ti matungtungpal. Awan respeto yo iti padayo atao. Ay nawaw, nagadukit nga mumon si ka, Rudel. No awan kami apasahiros mau, awan pagbiagam. Naawan kami met a jeepney drivers, awan met pagluganan yaw. Kakaasi kay magmagna. Mabalin mi mat ti magmag na. Da kayo ngay, sa dino ti pangalan nyo iti kanan yaw no awan kami apasahiros yaw. Uray awan ti pasaheros ko. Nukas kada kayo met la demanding na nakura. Ano sa kun ati agtalon. No na, gumata nga man. May 1 kilo nga asin, may 1 kilo nga mantika. Ato ti bayad ko, oh. Mabitla nga rod tala ak tigat gatangam. Apay kasta ti panagkitam kanyak. Kasla da kayat mo sa wana. Ay, kwa. Adamat nakitak anak ka flashlight anapan ija ayan niyo idirabi Asino nga idayjay? Ninanakura. Ay nawaw. Kanya kay tinapan na imbagakan ka. Ay na, imay nagiskandalaw. Angam sa anak mo't nagpaabak ka. Ay, kunak man no si kamanon tinagkid daw iti pamakawan kan kwa na. Itian niya gapokot iso tinakabasol. Ay, pudno launay. Manipod ita. Agsautay mo't tayo, nukas dya ti ugali na. Narigat mo't no panpanuinuyan tayo. Agruam day jay ananakura. Kunakman unapan ka iti ayan ni kumarim ita, Sadak ada tuloy. tapay. Awan nga rod pagluganak. Labas-labasan daklaang matang dagiti jeep. Daytaan ti kong kunakura. Agdinamag ngaminan dito barangay tayo ti aramid mo. Iso, dayjay, didakan kayat nga ilugan. Sa ngayon nita. Sapay adayo di papanak. Tsak magkabailan ti magna. Ay, no saan ko mga men nakas dyan ti kinatangsit mo nga ipakpakat mo. O, di saan ko makasta ti mapasamak. Di man din kalaunay. Anya nga ita, didakan kayat nga ilugan. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay na nakura. Awan panawon ko makiapa kada kayo tagbiyahe akita. Ay sa anak nga imay tano makiapa. Imayak ta kayat ko dagkid daw iti pamakawan. Ay, pasensya ka na kadagiti na isaw-sawang ko ken kabarok. Pangasim ko matailugan na. Ay sorry na nakura. Ang padasem latan ti aglugan iti sa balay. Ngamin no ilugan ka. Amang ano, adumanan ti karirim. Narigatan. Ay, saaden barok. Agbalbaliwa kaon. Sigurado kayo, nana? Wan, anan ilugan na kun barok. Ay, sige. Ilugan kayo ang pangasiyo ko ma. Tadi kay agbalin a demanding. Kayan respeto nyo ti padayo a pasayraw. Ano saan? Siyak amis mo. Timang parwar kada kayaw iti unag tilugan kaw. Magmag na kayaw. Ay, wan barok. Ikarek, agsingsing puta kaon. Promise. Ay nawaw! Respetuan ti pada a pasahero tapno dida kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.